Buonasera a tutti, sono molto orgogliosa per poter rappresentarvi. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiedo perché, da me sei tu andato via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che in me questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché, adesso tu non sei più mio. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo, oh, io ti amo. Grazie, grazie. Vi amo tutti. Grazie ancora una volta. Hvala svima. Vaša ekscelencijo, ambasadorko Marcela, uvaženi predsjedniče opštine Bijelo-Polje, gospodine Petre Smoloviću, dragi gosti, predstavnici medija, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na otvaranje izložbe fotografija Jelena, kraljica Italije, koju je povodom obilježavanja Nedjelje italijanskog jezika u svijetu organizovala javna ustanova Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo u saradnji sa ambasadom Italije u Podgorici i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu. Pjesmu u kojoj smo maločas uživali izvela je u čast večerašnje izložbe dama božanstvenog glasa, naša draga Aleksandra Saška Rakonjac, i molim vas da je još jedan put pozdravimo aplauzom jer je to zaista i zaslužila. Dragi prijatelji, večerašnju izložbu čine fotografije koje prikazuju najznačajnije trenutke života velike žene Jelene, odnosno omiljene kraljice svih Italijana. Da podsjetim, Jelena Petrović Njegoš je rođena na Cetinju 8. januara 1884. godine kao članica crnogorske kraljevske porodice Petrović Njegoš. Bila je kćerka crnogorskog kneza i kasnije kralja Nikole I. Petrovića Njegoša i njegove supruge Milene Vukotić. Dame i gospodo, prije otvaranja izložbe pozdravit će vas umjetnički direktor Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo, gospodin Dražen Konatar. Gospodine Konatar, izvolite. Vaša ekscelencijo, ambasadorko Marcela,
poštovani predsjedniče opštine Smoloviću, dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, dragi gosti, prije svega hvala na prisustvu otvaranju izložbe Jelena, kraljica Italije, koja za nas nije samo kulturnog, već prije svega istorijskog karaktera i značaja, kojom još jednom želimo osvijetliti trenutak crnogorske istorije na koji smo posebno ponosni. Sudbonosna veza crnogorske princeze Jelene i budućeg kralja Italije, Viktora Emanuela, nije samo povezala dvoje mladih ljudi, nego dvije kraljevske porodice, dvije dinastije i na kraju dvije susjedne države koje se gledaju preko Jadranskog mora. To je bio siguran početak trajnog istinskog prijateljstva i dobrih odnosa Italije i Crne Gore. Stoga je naša obaveza da negujući te i takve odnose širimo našu kulturnu saradnju, vjerujući da ćemo upravo na tom polju imati šta prikazati jedni drugima. Neprocenjiva kulturna baština Italije zaslužuje divljenje čitavog svijeta, stoga veliki broj ljudi iz Crne Gore posjećuje vašu zemlju. Ono što je posebno važno, naši učenici kroz edukativne, stručne i turističke ekskurzije. Konačno, da bi komunikacija bila potpuna u nekim našim školama, se izučava italijanski jezik. Izuzetno nam je drago što ćemo osim ove izložbe večeras biti u prilici da u narednim danima našim sugrađanima prikažemo filmove iz prestižne italijanske kinematografije i da ćemo učiniti da italijanski dani kulture budu tradicionalni u našem gradu. Uz posebnu zahvalnost što je večeras sa nama u Bijelom polju i našem centru za kulturu, čast mi je da pozovem uvaženu ambasadorku da otvori izložbu. Izvolite. Dobro večer. Kako ste? E poi è finito il mio montenegrino per ora. E fortunatamente per voi non canto, perché se cantassi sarebbe una tragedia. Ono što znam na vašem jeziku je ono što sam upravo rekla i imate sreću što ne pjevam, jer da počnem da pjevam bila bi prava katastrofa. Grazie mille a tutti per essere qui quest'oggi, per me è veramente un piacere essere qui a Bielopolje. Hvala svima što ste došli, za mene je veliko zadovoljstvo biti večeras u Bijelom polju. E vorrei ringraziare anche il sindaco di Bielopolje per la sua presenza qui quest'oggi, il direttore del centro culturale che ha ospitato questa mostra e tutti voi per essere intervenuti. Koristit ću priliku da se zahvaljujem gradonačelniku Bijelog polja što je mene primio danas, naravno umjetničku direktoru galerije koji nam dozvolio da organizujemo ovu izložbu i svima vama. Per me è un piacere essere qui per diversi motivi. Innanzitutto questa settimana si apre, inizia la settimana della lingua italiana nel mondo e noi siamo venuti a inaugurarla proprio a Bielopolje. Meni je veliko zadovoljstvo biti ovdje večeras iz raznih razloga. Prije svega zato što danas počne sedmica italijanskog jezika u svijetu i mi smo odlučili da ovu veliku manifestaciju otvaramo upravo kod vas u Bijelom polju. E questo per me è molto importante perché ci tengo a fare delle iniziative che non siano solo ed esclusivamente a Podgorica, che è la capitale, ma che possano essere disseminate in tutto quanto il paese. I to je za mene jako važno zato što je moj cilj da organizujemo u čitavoj Crnoj Gori, po čitavoj Crnoj Gori razne italijanske manifestacije, ali ne samo u glavnom gradu, odnosno u Podgorici. E per inaugurare la settimana della lingua italiana nel mondo, qui a Bielopolje abbiamo abbiamo portato questi film italiani per questa rassegna cinematografica che vi terrà compagnia e che veramente anche noi faremo di tutto affinché diventi una tradizione. I kako bismo otvorili ovu nedelju italijanskog jezika u svijetu, donijeli smo i neke filmove koje ćete imati priliku da pogledate ovih dana i obećavam da i za nas, da i mi ćemo pokušati da to bude tradicionalni događaj svake godine u vašem gradu. E poi la mostra, questa mostra della Regina Elena, questa mostra fotografica. Come è stato detto, la Regina Elena è una figura importantissima perché ha legato non solamente due persone, ma due paesi e due popoli. I pored filmova izložbu o kraljici Jeleni. Kraljica Jelena, kao što je već neko prije mene rekao, je važna ličnost zato što nije samo povezivala dvoje ljudi, nego dva naroda.
E la regina Elena, già principessa Elena, è sempre stata molto amata dal popolo italiano ed ha saputo coniugare il suo essere regina d'Italia con il mantenimento delle sue radici montenegrine, e per questo è una figura che ci accomuna e unisce i nostri due popoli. Kraljica Jelena je važna ličnost zato što je jako voljena bila u Italiji, kod vas kao princeza, u Italiji kao kraljica, i ona je uspjela da radi u Italiji, da djeluje u Italiji, a da nikada ne zaboravi svoje crnogorske korijene, to što danas nas čini ponosnim. E grazie al Museo del Risorgimento di Roma, grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, che ha competenza anche sul Montenegro, noi abbiamo realizzato questa mostra la prima volta lo scorso anno a Cetinje, e poi però l'abbiamo portata e la stiamo portando in giro per il Montenegro, a Plevia e adesso qui a Bielopolje. Zahvaljujući saradnji sa Institutom za istoriju italijanskog risorgimenta i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, mi smo uspjeli da organizujemo ovu izložbu i prvi put smo to organizovali na Cetinju prošle godine. Onda smo odlučili da na neki način ta izložba se šeta po Crnoj Gori, pa bili smo u Pljevljima i sad kod vas u Bijelom Polju. Spero di avere l'occasione anche di portarla in altre città del Montenegro, spero che voi abbiate la possibilità in questi giorni di ammirare questa mostra. Voglio ringraziare ancora una volta tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzarla e anche le insegnanti di italiano che ci danno un aiuto incredibile. Di nuovo ancora grazie al sindaco e al direttore del centro culturale, e grazie mille a tutti voi per essere qui, e dichiaro la mostra ufficialmente aperta. Nadam se da ćete imati priliku da pogledate detaljnije ovu izložbu i nadam se da će ta izložba ići još u neke crnogorske gradove. Zahvaljujem se opet gradonačelniku, direktoru i naravno našim nastavnicama italijanskog jezika koje su od velike pomoći u promovisanju italijanskog jezika. Hvala i izjavljujem da je izložba otvorena. Hvala vam. Hvala gospođo Marcela. Uvaženi prijatelji, želim još jedan put da podsjetim da će se u okviru Nedelje italijanskog jezika u svijetu u Bjelopoljskom bioskopu sutra i preksjutra prikazati 4 italijanska filma. Da li si nekad bila na mjesecu, niko mi ne može suditi, Prvi put moje kćerke i Izvinite što postojim. Filmovi će se prikazivati u 2 termina, dakle od 18 i od 20 sati, i ulaz je besplatan. Ono što želim da naglasim je i to da smo mi prethodnih godina zaista imali divnu saradnju sa italijanskom ambasadom u okviru programa koji je italijanska ambasada zajedno sa nama organizovala, a u pitanju je bila manifestacija Dani italijanskog filma, i nadam se da će i u budućnosti biti još drugih sadržaja iz drugih oblasti umjetnosti. A sada vas prepuštam ovoj divnoj izložbi i nadam se da ćete, zapravo sigurno sam da ćete uživati u njoj. Laku noć!